Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm telling you, of course, Xongi Rhangani, doing a king link, of course. Not the hours daga Phalaphala FM, and also Mayengani the president, and also Dr. Thomas Chauke. Hey, so no thambalani kuma kuyisika kusuka guys, because it the 21 February kuna postly, of course Xongi Rhangani ka fika posta ka account ya yena, as you can see la inga fika yona afatsa la goji kube yena varamba impela va shumela hayani leswi nga fika kombisa swona. I think hayani swi vula kahle loko ra swona ni lunghezini. Yeah, so loko fika hi pfula la ha swona ku na line up ya Phalaphala FM leyi vitaniwaka Tshivenda Music Awards launch. As you can see kwalano clearly loko hi languta kwalano ku hava artist ya Xitsonga, swi very clear kwalano naswona ku a yi kona artist ya Xitsonga. Okay, so before hi ta kala ya launch ne a hi sunguleni hi addressa tin'wana timhaka la hi ta kha hi ya kala ya launch. Of course ni vona comment yin'wana yi kha yi trenda yo famba na leyo kombisa ku i Tshivenda Music Awards. Ma yi komela na mhaka leyiwa na un'wana lowu n'wana nga thafa ka kombisa swona, meaning in other words a hi ta hina. So yaleyo vheta hi yisa hala ka Munghana Lonene FM na ta hina pheta awards phela ti va kha tsele ku yini kwala Xitsonga Music Awards na ta hina leti ya hina ka radio ya hina i Xitsonga Music Awards. So yale argument yi vheta va yi canceriwini, yi nge justify ya sweswo ku a vona ti-artist ta vaVenda va ri kona ka Xitsonga Music Awards hi va invite. Okay, even then tlhe ta ka this comment ni vona yi kha yi circulate everywhere. Comment leyo normally ku va ku ri na Mayengani and Dr. Thomas Chauke. Ndzi ni tshama siku hinkwaro ni kha ni research swilo leswi ni vona ku i ntiyiso na very mhaka leyi ta vheta hi linka na mhaka ya launch ne. So ku loko kombisana of course ku i launch ya swo hi swona a hi main event leyiwa, mara a ni kha ni n'wi ta history ya Tshivenda Music Awards. Ni fike ni kuma ku ever since 2015 artist ya Xitsonga a yi tshama yi invitiwa ka Tshivenda Music Awards. So swi ni hlamarisini ku vanhu leswi vongo normal kuma ku na Dr. Thomas Chauke na Mayengani a va swi vone kwihi. Ma yale i 2015 ne, hi nda hi ku 2017 ni le ka 2017 a hi nga ri kona yale line up a hi nga ri kona. So mhani lowu va ku normally hi va hi ri kona va vula yini a hi tlhela ndhawu ka leyi 2015 ma hi le 2015 a ku ngheniwa hi mali ma swo kwalano ku i main event a ku ngheniwa hi mali. Hi ta hi ya ka ya 2017 a ku ngheniwa hi mali hi leyi a hi nga ri kona na kona yaleyo ni nga yima yena mi kota ku langutisa line up kwalano a hi nga ri kona. So a ni tivi guys na 2018 ti-awards ta vona hi teto a hi nga ri kona kona. As you can see a ku nga na artist ya Xitsonga la ku nga na Mayengani ku nga na Dr. Thomas Chauke. A ni tiku va swi kuma ku vanhu swo hina hi ze hi ya ka Tshivenda Music Awards. I think vanhu vo bayiseka ku ti-events leti va ti kha ti tele ti hambanahambana a ni swi specific ka Tshivenda Music Awards we are specific. Na 2019 as you can see yaleyo hina ko a hi nga ri kona line up yaleyo a hi nga ri kona. Ni tiku va swi voni ku vanhu guys ka swilo leswi va swi kumetela ku ni vanhu or ku vulavuriwa nje. Then 2020 leyi ku nga va na arguments yo a ku ri minkarhi ya COVID, we can leave this one out. Then from there la ti-awards ta ku a ti hele kona so far a ni tiku ku ndleke yini a va nga ha ri ku ndleni ka ti-awards. I've checked both on their page here ka Facebook, ni tlhela ni cheka na ka YouTube ti-videos ta vona swi vona ku ti helele kana ka 2020 based on ti-awards ta vona. Ma yi kumana ti hele ka 2020, 2021 a ti vangi kona na 2022 a ti vangi kona. Swi ku ti nga ti vuye ti canceriwa ka 2022 because a va kombiseni ku ta kha ku na some form of launch mara a swi handlekangi hi leswi nga ndlisa swona. However hina hi va rhambi ngopfu khale ngopfu hi va invite hambi ho tlhe hi ta ka the latest awards a va ri kona vo Makhadzi a hi va invitini. As you can see kwalano kari hina ha va rhamba in overall. So la a no zama ku kombisa ku a va tshama va hi rhamba ma yi kuma na mhaka leyi, which means loko vo hi rhamba 2024 swi nga va swi ve kahle. So swi kahle ku va kha ku complainiwa na video leyi maybe kumbe xa yi nga pfuna ku at least va rhamba ti-artist ta hina ta Xitsonga hi ku a va tshama va ti rhamba ka ti-awards ta vona mara hina ha va invite a va tshama va hi rhamba. Ni mi kombisini a va tshama va hi invite leswi mi fike mi kha mi swi tiva sweswo. So hopefully this year 2024 for the first time ever va ta hi invite ka ti-awards ta vona ta yini Tshivenda Music Awards. A ni ma swi twa ku hi ri Tshivenda Music Awards to be specific hi ku na hina ha va rhamba kwini ka Xitsonga Music Awards to be specific hi leswo.